It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the Breakfast Club, a show where we talk everything political, social, and cultural. And of course, liyazi ukuthi on this program we also deal with a lot of histories. Khuluma ke lababe sempini kakhulu ngesikhathi sakho nababe amajaha eZPRA besitshela ngembali yabo just ukuthi sibekwazi ukuthi kati kwahamba njani nini ngobani abalwela inkululeko. Namhla ehlelweni nizabe ngikhuluma lo Titus Ndlovu ibizo leke lempini kwakungu Thembelani Mdlongwa. Sifuna ukwazi imbali yakhe ukuthi yena when did he join the liberation struggle, uhambe ngapi, wanqoba ngapi, kwazi kwaba namhla ungapi. Baba Ndlovu, welcome to the program. Hayi nyawo. Okwaqala ngifuna ukubuza ukuthi ungasitshela nje ngithi okwaqala ngamafitshane usitshele nje ukuthi wena uzalelwe ngapi, wakhulela ngapi? Mina ngizalelwe ekafusi komthumayeli. Ngazalwa ngo1958. Ngatshintsha iminyaka ngaba ngoka60 ngesikhathi samakhiwo. Kwakukhali age ukuthi ungaphangisi lokuswela kwezinto, ukuthi wawuswela ukuthi uqinisa ukuthi ube phansi. Ngase nisiyafunda eManyani, khathi sokuthiwa Mchumayeli Primary School. Qala kwakuthiwa iManyani School, sase under Sara Vision. Ngathi ngisuke kuMchumayeli ngase nisiyafunda eXhobeni. Kwakuseduzane. Ukuthi iXhobeni ayiseduzane la ngikhaya. Kwakuyisikolo samasabatha. Ngafundiswa ngumazibisa wesolulo sesolusi. Wayevele ethethe ngapha ekhezi konduweni. Ngahlala so ufunde wafika ugrade bani lapha eXhobeni ngihambe sensiyafunda ugrade 6 7. wathi uqeda lapho wayanga ngase ngithutha nsiya kubani kubaba. Qala buye edrobheni ngase nsiya ubaba wathi hamba ekhaya. Ngahamba ekhaya. Ngithe ukuhambeni kwami ekhaya ngahlala labana wami abakaba bomdala, umunye kwakuthiwa nguMoveni, umunye kuthiwa nguKeleb, umunye nguHerbert. Yibe ngahamba labo empini C3. uMoveni wafa wenza teaching, lo umunye wenza mechanic, kade efundisa emqabuko, lo wayenza teaching futhi wabhubha. Kwakuthiwa babesithi nguSkente eLobhengula. So lisuke empini lapha lisempini liqonda nga eBotswana. Sasuke empini sisuke eMarbeig. Iboka baba. Saquma nti mina indawo lezana ngizazi. Saquma ekafusi. Sahamba ngenyawo suke elibhangu sasangena ekafusi. Suke ekafusi azange singene. Sangena amaplaza ku sachapha uChachane. Chapha uChachane sangena iplaza kaGrespan. Sawela eChurch ebusuku. Singakwazi. Sabunga gududu. Lamakhiwa mbena ayikhona mbena ayingekho. Sachapha sangena santshungubala ucingo. Santshungubala ucingo sangena imlaka. Sahamba sangena elibonongwe ekuseni. Sahle saya emapholiseni. Emapholiseni basithwala basise Francis Town. Safike Francis Town sahlala. Mina ngafika ngaba ngumedic. Ukhangela abagulayo. Ifremachina yabebuya futhi. Ngahle ngangena ku trip eyangaphi eNampundu. Ahlala eNampundu. Afika sagijima siyahlangabeza unkomo. So maybe lapha ngikhohle ukubuza ukuthi wakuba umnyaka lo lisuka. Hayi umnyaka khona kuma 76 khona. Okay. 76 or 76. Sasuka khonapho sa eFrancis Town, suke eFrancis Town mina ngagadi Fremachineni chiya abafana bamla. Sahamba sahlangabeza unkomo. Anti nxa usuyehle eFremachineni sugijima itoyitoyi kuthiwa uhlangabeza unkomo. Safika saswe eNampundu sahlala. Satshintsha la group first group eAngola. Kodwa saqala sahlala sanethwala izulu. Usakhe indlu yakho eyotshani ufaka utshani ukuthi kodwa ulale noma amanzi angaze ngene.
Lokuthi sasingalanga uba sakwazi. Sasuka saye eAngola. So eAngola iko lapho trainer khona. Iko ngatrainer khona. Bekunjani kona ngale eAngola utrain? eAngola kwaku lapha kwakungancengwana. Okwancengwana ngoba kwakuyitype yama-Arab. Ama Russia lama Cuban ngoba sasilabanye abavele Cuba. Ababesilindile khona begadile. Ekuseni liyavuka ligijima. Sinikwa impopo ukuthiwa iAcapalo. Impopo yani ezigodo. Kuthiwa iAcapalo ezigodo sigijima ekuseni sibuye ligeze lingageza sesiyanathi tea hot chocolate. Kodwa elegabha le elisikwe. Vele hletshela ukuthi uzasutha ekhaya. Njalo le lokho zeniyakhona interview yakhona ama Cuban lama Russia bayakutshela ukuthi wena ulandu ukuthi uye rap ekhaya or ulaphi eEurope abantu bakini konke ama activity wona la enziwa ikhona okwenzakalayo. Yikho mina ngakubuzayo abambuza khona abasibuza khona la kanye yikho sikubonayo. So bayabuza wena ulanda khona ukumbola ukuyakulwa. Ulanda ukuyakhulula abantu bakini. Antabo yikho besenza icommissariat. Icommissariat is like umuntu oyabe ekukhansila engani ngwechurch. Yikho uthola ukuthi eRussia bonke abantu ba nxa uqalisa uyangena icommissariat. So basibuza imbuzo ulanda ukuyaropa ulanda ukuyakhetha ukuthi wena ngumhlobo bani ulanda ulwela umhlobo wankini urulelani uzothatha ekhe uzolanda khonokho behle bekutshela ukuthi lokho vela kufuneka sahlala lokho basi interview ngaleyo ndlela manje khathi silami sembona khonokho ababembuza khona ngibona sokuyikho khonokho so kungani mina ngangilandani ekhe Russia yokuthi ngiroba abantu bakithi ngitshaya abazali bami uroba emayisinamoso ingoma ehlatshelwa so we seli trainer lapha wena utrainer uspecialize ngani? Ngispecialize ngemoda i82 le 10 82 mm le 10 mm. So ungena ku artillery le 120 edonswa zimoto yabe sikuregula leyo so sabacabanga abanye abantu atrainer lapha kulo Ramieli lo Simanga lo ose Ash lo Luka o Steve kuphumlani lo bani munye ngathi simbala lama structure la yoni omaphiko swafa umsebele bamdubula wadutshulwa yilokuzeni wachaya ibomba ngoba abachaya baba abanye bahle bahle badabula amathumbu ngesikhathi sempi lapho isikhathi soneso so la lese camp ayitwana iCamp la trainer ke Imboma kule incident mhla ka 26 February 1979 lapha iCamp le yabhonjwa khona ngamakhiwa ubukhona khona ngale ngikhona ungasitshela ngakuthi uhamba nje yebo kwa ukubhonja kwethu kwakusekuseni sivela gijima sase silungisela ukuthi sekumani sihambe lama structure kuma lesson so kwakule lokuzeni umgodo wamabharaki ngapha kwakuyi 120 anti tank thina silapha siyimota ngapha kwakuyi isabador abamaland mine ngale pheche yakulabo jabu khona kwangama infantry so ngapha ama artillery kwakuyi 1 2 3 ile anti la yayi ilandelana lesabador
so sithe sathi sikuparade zangena zahle zazithutsha so endizamjeni njengokuthi ilayini le libharaki lapha kulomgodo zangena zilandela umgodo la wonke umuntu wayese parade zachaya zachaya kalomunye umfana okuthiwa nguSuwela so wabhubha la sesasilayo ku45 yachahla yamkhipha indlebe so ngamhlika athi baba bedala kulapha nta yahla kuchaya kukhipha indlebe sesiyangcwaba indlebe yakho so lina kuyadutshulwana lapho wena ucatsha ngaphila usila njani lapho uyalala phansi ungabona i-situation isplinter ukuthi asivikeki umuntu engasitshayela ngegreen khona apha ngekufiki njalo isplinter singangena la kasiphumi uzufe laso kakho ngasikhipha uyabusuwonani inyama zakho phandle benze ukuthi kube lento ezaphuma ilethu bovu ukukhiphe ngoba lokho into kungena kunje so kungamahara ibhodo so ngawo umbhobho ungcono yakrola uya shift indawo lokho vela awukroli ukrola wakho kungayo uhlalo ibomba phezulu abanye bahlala ngamalokuzeni ngama-missile lona lawo phezulu kwakhe ekhanda so wahle walala phansi nalami ngalala phansi zabuya so badubula kwesikhathi esinganani hayi vela abathatha isikhathi ngathi ngale babesaba amaRussia lokuthi zangena njani kwakulama Cuban ayisigadile kule avion yabe vele ikhaya ama-anti-air ukuthi bakuma point so mdlalo ukuthi zangena njani zangena zivele Zaire zathi zithamela isikhathi sethu so ama-Cuban lonke le-relaxile licabanga itiye lapha akula muntu wonke lama-Russia bavele babelezindlu zabo sibile zesikhiwo thina ikweza sisemabharakeni ungamazinge okwenziwe so ngapha kungala kulezi godo amaplanka so lina lila response nge-anti-air le yalibuyisele hayi asibiseli kodwa i-artillery i-anti-air ayikhona yena le yama-Cuban so azange thina zange sithini sasithemba ukuthi singama-recruit siyavikelwa kwangena ndabo kufa abantu abangaki la kwafa abantu abaningi ngoba abantu esabalahlayo kwabuya iyokuzeni igatapila igreater leya yagebha igodi bagqitshelo sasibathola sibaphosela ndawonye aba abaningi bafa ngoba abanye basebehambile infantry enyayisihambile abanye babesala bengama-structure so abaningi kakhulu i-Australia kwayingena so bachaya behambe ababuyanga hayi ababuyi bachaya behle ngabo bahle bethulule wonke amabhomba abo khonapho kini ngathi babechaya ngapha la chaya infantry phosele ngale chaya bechaya la ngale bechaya konke lezi indlu zama-Cuban lezi ama-Russia so la ama-Cuban afa iyafa amanye lokuthi i-deployment ya-anti-air yayingaphi eluso kwakuseduzane lapho esasithola khona ukudla amabhanzi ayisenziwe eluso so abantu sebefile lapho but i-training yacontinue i-training yacontinue ibubusotsha bakhona ibubusotsha bakhona ube lesibindi engekela noma kudutshulwana omunye ngazethi la uyakhangela ukuthi ibullet ivelanga so khonkiyana ukuthi awukaqedi ukutraina selibhonja sasiqedile abanye babhonje la sebesize ekhaya endleleni besiyali thina ithe sasuka buhlungu laba abanye abasuka kungabhonjwanga baba ngcono
abesinye zabalandela endleleni uthi igroup yangole yabo uyangena. So uqeda lapho ukutrain yangapi? Ngiqeda lapho i-training ngiyasuka sasuka ngenyawo angikwazi ukuthi sasisiya ngapi sihamba sibona amathambo abantu ababesilwa ngesikhathi sisana sempi eAngola sisiyagada istimela siyagada istimela sasehle esigangeni sa join ilokuzeni yeZaire sayehlela eZambia CFC sichapha vele mangena wayesefile sangena ngaphi ilokuzeni sachatshiswa ngama ikona abachaphisa amadinji so lithwele vele izikhali uyabuthwele so nxa usuchapha lapha wena kuthiwe uye nxa udeploy abantu uyadeploya wena thina sasiye uRungwe likhokhelwa mbani lapho sasilo violence kodwa bona so wayengesikhalangeni silabo amini okwaba lipolisa ngaphi city council anti abona ukuthi thina kakhulu imoto oliyabehlalela igroup yenu kuyilokuzeni kuyicrew khona ukutrain lapha hayi noma umunye uyangena omunye uyabumfundisa la kodwa itrain kwenye indawo njalo betrain emagojini bajoina thina si advance so sasinikwa abantu bemagojini ufakwe eAngola ufakwe emagojini ufakwe eAngola so liya cross lapha liqonda ngapi siye uRungwe so sekungu 78 lapha sahlala sangene uRungwe kungamuma khona ngani uyachisa abe moto vele kumele lihlale ndawonye ngoba lokhala kunzima thina sasilanda ama-garrison amabhunu lapho kuyicampi oba camp khona ngoba thina siyafika sishela faka ama-deviation lama-elevation yikho umsebenzi wethu labana ngasithi thina senzenjani sesishelile labana sebayaphuma begijima sekwanisa ukuthi be assault sebetshaya kamanje ungakushela phela kuyinto kuyachisa phela lapho uphume khona uyakuthwala njani manje uyakuthwala kuyabe kuleli lokuzeni iphoitshe njengaleyana ongani ukuthi lokuzeni uphosele emgodleni makhona umgodlo wensimbi hayi ingani iasbestos but awuthi njengokuthi kuyabe nje awuthi so faka le i-base plate so igaqa lapha njengesecheli suchafaza so eUrungwe wena iBerkeley odi yakuchaza sibili yipi eUrungwe iBerkeley esa indawo lezana ngangazazi kodwa sachaya okuyigarrison lapho sake sashila khona sa kodwa tesitshelile ukuthi yabo ungakabi lesibindi sisangabafana abancane dashela labaleka sishela babuyele emuva so vela libonanga kumbe lijayile hayi abalokhu za ngathi abona ukuthi thina bemoto singathi sithi sishele sime bagcina besithathelana iartillery so kusalani abamabhazuka le machine gun sebecover thina ukuthi lathi withdraw nxa kumele ukuthi siphinde futhi siyaphinde labana sibe assault ngoba ngeartillery ngeke into artillery eassaultayo ianti tank ya assault anti air ya assault thina sa assault siphonga ubomba sidiliza ibuilding kuphela sesihamba so kwachaya amaBerkeley eUrungwe wena ngachaya so usuke eUrungwe lapho ungawuphi umnyaka usuke usiya sasuka sesingena ngapha sesingane siya kubo Chirawo
ngathi liyabe lingena le-advance engani liyengena emadorobheni lokhu lihamba vuleka indlela ngoba kokuqala le kubochirawo kwakungangeneki thina singakafiki babe satshaya ingungu le urunge kwakungangeneki kodwa kwagcina sokunjani sebesithanda ukumangalisayo. So awusithi bangalibona betshaya ingungu kochirawo kodwa babetshaya ingungu ngathi kungamagceke yalibona igceke leli nxa useHarare Road lelane ngani Entebanduna kuyabe kunjalo ukuthi ubaleke. So awusithi bangatshaya ingungu amasotsha sesizwe sesizwe sebuye ngathi amadzakudzaku ayigcwelele kule ndaba yamadzakudzaku kona balali ke lihlane la amadzakudzaku sasingawesabe labana babe ngabani abama AK lamabhazuka lama-machine gun thina sifuna igarrison phela ngena ndaba la amadzakudzaku sizayitshaya odzakudzaku ongazi artillery bangabulala thina singabatshaya abadibana labo 4 wabo AK OK47 nama-Yugo lana lamalontsha lama-machine gun la idzakudzaku vele lali ngala machine gun thola wona ama-G3 la yangathala ama-FM i-FM iyingozi i-FM yakusnipe ukwedlula i-AK ngomuntu angifaka ku-foresight i-FM uyakuchaya njalo amakhiwa nxa lidubula kumele ukhaya lokuthi umlilo wakhona uphuma ngami-spark njalo nxa ubambe so ikhiwa liyaku-ema lokhu umono otriggayo la sona sesibambayo ehle ku-disarm ehle ku-disarm sona esikakhulu esibambayo esibamba khona phana kubhareli khona pha yiso abasifunayo engakuchaya sona ungabamba umpopo kumele ubuyele eZambia for life ukuthi abanye bayazidubula. So abantu babezidubula ngobugwala kumbe ngemistake hayi ngobugwala. So amadoda ayidubula suthi engihamba empini uyazidubula isandla engadutshulwa ngamakhiwo esendlimele sendlimele angeke usamhlalisa khonapho somele libona iplani lokho elimchova umunye imchova emchiya esechaphile lali sebenza lengama group of yasabantu abajene lilodwa lake lilwe kodwa lena liqabane sibili kubenza hayi thina ngathi bona siyabe siyicrew siyazwanana kodwa umuntu wabe le voice githi ngucommander infantry nguye oyabe le wede ele commanding so lingena phela lapha alisangama guerrilla selingani selifuna ukuba irregular kancane sangena sesivele sesi iAngola yayi-regular guerrilla ofe so yikho uzwa abantu babekhala ngeAngola yikho babe ngabafuni abantu abavele eAngola babe saba khona ukuthi those guys they know ukuthi nxa uhlamvu luthutsha livelale kumele ulenze njani nxa enemy nje kumele ngiyenzeni khona okwenziwa amarashi ukuthi ayichaya pha ngamuva kwamabhunu nxa ibona njani chaya ngamuva kwamabhunu anti bangachaya kabili ngamuva kwamabhunu abe se-advance siza okwesithathu suchaya phambi kwabo kwesinye isikhathi ungachaya ngale subakhiphani ematrenchini ababecatshe khona anti kula matrench abagebhayo ukuthi ayabecatshe idubula so ematrenchini wona lana vele akumelanga umnike ichance ngoba yena uyabegebha igodi lingaka epointeleni uphakathi awumboni ikuthi la makhiwa ayesenziwe ngama-garrison yikho okufuna omota bona abantu uthi shoko lapho bacatshe khona baphume bonke sebaqudule
infantry sibakutula bonke yiko ubona ukuthi ama-garrison i-garrison vele ayifuneki nxa usilo wathi uqale ngayo uthi u-eliminate ozothi lihlangane egangeni ihlangane sesihlangene wena yabo lokhu sethi ematrenchini umuntu oliswayo uyabe zakhele into zakhe wena omulisayo oligerilla uyabe ungalandawo yakho yikuthola amagorilla ewina izimpi eziningi uyahambe kulalela iambush ekutshengisela nxa ukhrola uchapha umgwaqo kumele uchaphe ngendololwane uphakamise inyawo umuntu lwana nxa uhlaba lokho ngisithi ngikhamba uyabe ngazi ukuthi ngikhangele ngaphi yiko ukufundiswa futhi la esigorilleni le ambush kuyamela ufunde ukuthi iambush le ngimele ngiyenze so lapha kunje andabona kakhulu ama-ZPRA sanke esebenzisa ama-landmine kakhulu ama-landmine ayisetshenziswa kodwa ama-landmine ayingozi lebantwini abalincedisayo abaliphekelayo bakwanza ukuyinyathela la bakwanza njengemtari ngantabo lokho bephela abantu akulazilimi eziningi ezedlule zemtari so sekuthiwa ceasefire lapho emqondanga thina ceasefire saqalise ePapa sasuke ePapa sayemashumbi pool safika sahlala sadeploya kwakuyi plus sahlala phakathi lapha kongalalutho hlala sibili ngikwazi sahlala isikhathi esingalani ngoba kwakuchisa lezulu nxezulu sina sasibona inhlanzi izikwaya zona ezegcekeni sahlala nti ubattalion commander osiboza thina sasi-under siboza kodwa sobhubha usiboza so u-integrate wanini wena ku-national army ngo-81 ngo-81 saxotshwa ngo-82 so uya-integrate walapho uqondanga ekogobo ukugobo kunga esilobele sa-integrate anti sabuya lapha sa-integrate elwelini sayebhalabhala ungena kuyiphi ibattalion ingangu-4 brigade kumike iwemzibra okay yibo abanye abantu ababesazi imilitary anti abona abantu ababesazi imilitary uhulumende lwayengabafuni umuntu uyazi isibili ukuthi u-well trained abamfunanga so uyangena ku-4 brigade lapho selisiya kogobo uqalelayo embalabala yes embalabala satrain so unikwa iphi rank ku-army lapho thina sathola sokulama-ranki so wena oyini hayi zangangu-private private